Shampiyona y'igihugu y'Abongereza igeze aharyoshye uyu munsi. Turabizi ko amakipe ari kugenda yesurana kabisa bageze ku munsi wa 8 w'iyi shampiyona. Abakunzi ba ekipe ya Chelsea imaze kuba igarika agakipe bita Nottingham Forest kabisa. Byari ibintu bikomeye cyane uyu munsi ekipe ya Chelsea kabisa ikubita ekipe ya Nottingham ibitego 3-0. Igitego cyo ku munota wa 49 cy'uwitwa Achampong, hanyuma yitwa Pedro Neto ku munota 52, hanyuma yitwa James ku munota 84 aterekamo kabisa, hanyuma uwitwa Gusto abona ikarita y'umutuku ku ruhande rwa ekipe ya Liverpool, rwa ekipe ya Chelsea, ikomeza kugaragaza ko kabisa iyi ekipe ikomeje kugorwa n'ibibazo by'amakarita y'imituku. Hanyuma ku munsi w'ejo hari match ikomeye cyane, ekipe ya Liverpool the Cocks izaba icecekana na ekipe ya Manchester United. Amakipe yombi akomeye, ni amakipe afite amateka maremare muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Amakipe yombi yagiye agaragaza ko ari amakipe akomeye mu myaka yashize, ni amakipe atwaye ibikombe, amaze guhura imikino myinshi, bivuze ko ni amakipe amaze igihe muri iyi shampiyona. Hanyuma rero imibare iravuga iki kuri aya makipe yombi? Amakipe yombi amaze guhura imikino igera ku 180, ubwo ndavuga muri English Premier League cyangwa se shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Muri izi nshuro 180 bamaze guhura, ekipe ya Manchester United imaze gutsinda inshuro 67, ekipe ya Liverpool the Cocks itsinda inshuro 60, mu gihe banganyije inshuro zigera kuri 53. Ekipe ya Manchester United imaze gutsinda ibitego 246, mu gihe ekipe ya Liverpool imaze gutsinda ibitego bigera kuri 248. Mu nshuro bahuriye kuri Anfield Road mu rugo kwa Liverpool, bahuriye inshuro 95 ubwo n'imikino 95. Liverpool hatsindiye imikino igera kuri 19, mu gihe ekipe ya Manchester United yatsindiye imikino igera kuri 45, bahanganyiriza inshuro 31. Hanyuma Old Trafford ni stade ya Manchester United, bahuriye inshuro 93. Ekipe ya Liverpool the Cocks yatsindira imikino 44, mu ekipe ya Manchester United yatsindiye imikino 25, bahanganyiriza imikino 24. Hanyuma ikindi kintu wamenya kuri aya makipe yombi, mu mikino 10 iheruka guhuza aya makipe, ekipe ya Liverpool the Cocks yatsinzemo imikino 5, ekipe ya Manchester United itsinda umukino umwe, banganya imikino igera kuri 4. Ubwo bisobanuye ko ekipe ya Liverpool ariyo iri guhabwa amahirwe cyane yo kuba yatsinda uyu mukino na ekipe ya Manchester United, kubera ko kandi form iragaragaza ko ekipe ya Liverpool iri kwiharira gutsinda cyane muri iyi minsi. Ni ekipe ya Manchester United iri kugenda isubiza urwego hasi ugereranyije n'imikino cyangwa se n'imyaka yashize. Hanyuma ikindi kintu wamenya kuri ekipe cyangwa se kuri ama ekipe yombi, mu mwaka wa 2023 ekipe ya Liverpool the Cocks yakoze amateka akomeye cyane. Niyo ntsinzi yatsinze ekipe ya Manchester United ibitego byinshi, yatsinzemo ibitego bigera kuri 7-0, mu gihe intsinzi ekipe ya Manchester United yo yagize ikomeye cyane hagati ya ekipe ya Liverpool. Ni mu mwaka wa 1936 ekipe ya Manchester United yatsinze ekipe ya Liverpool ibitego 7-1.
hanyuma 11 bashobora kuba babanzamo ku mpande zombi. N'umukino ukomeye cyane uzahuza amakipe yombi ku isaha y'isa 12 n'igice niba nibeshye, saa 11 n'igice. Abakinnyi bashobora kuba babanzamo ku mpande zombi, ubwo ndahera kuri ekipe ya Liverpool the Cox kuri system yabo ya 4-2-3-1. Umutoza ni Arne Slot. bashobora kuba bazaba babanzamo umusore wabo witwa George Mahabdashin, n'umuzamu wabo umusimbura wa Arsene Becker, abantu bavuze ko afite imvune kabisa. Hanyuma mutima wa defense ni duo y'abari n'umundi basanzwe witwa Jeremy Frimpong, azaba akina Ibrahim Konate. Witwa Jeremy Frimpong azaba aca kuri kabiri. Hanyuma muri mutima wa defense uko namaze kubivuga ni Ibrahim Konate ndetse na capitaine Virgil van Dijk. Hanyuma urundi ruhande kuri gatatu hazaba aca umujene muzima cyane witwa Miles Kelkes. Hanyuma hagati mu kibuga ni Dominic Szoboszlai ndetse na Brian Gravenberch, mu gihe uruhande rumwe ruzarucaho Mohamed Salah ariwe atsinda ibitego aranyanyizamo kabisa. Urundi rugacaho Florian Wirtz, umusore nawe binjije muri SWAT uyu mwaka. Azaba uruhande rumwe ruzacaho Uwiwa Ekitike ndetse uwitwa Florian Wirtz abe yataka izamari kabisa anyanyizamo, ndetse n'uwitwa Alexander Isaac azaba ajyanye cyane. Ku ruhande rwa ekipe ya Manchester United ni 3-4-2-1. Mwizamu ni yitwa Sene Lamens, umutima defense niwe yitwa Daniel ndetse na Martins de Ligt. Bazaba bakinisha kandi Luke, bakinisha uwitwa Diego Dore, bakinisha uwitwa Casemiro ndetse na Bruno Fernandes kapiteni kabisa, ndetse uruhande rumwe ruzarucaho uwitwa Patrick Dorgo, ndetse urundi rucaho uwitwa witwa Brian mazabageni cyane, ndetse n'uwitwa Mason Mount azaba ameze neza cyane hariya kabisa. Uwitwa Benjamin Sesko nawe arahabaye cyane. Umukino ukomeye cyane, mbashishikariza kabisa gukomeza gukurikira STOREROOM TV bisanzwe. Bamenye ko tuba tubahereza amakuru agezweho, showbiz updates, sports updates yose abahari. Nitwa Shememe Pacifique, kora like, usige share, usige na comment kabisa. Niyo ubwa mbere wageze ukora subscribe.